سن دل شہلاوی حضرت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ شوق شم واتنا در مدینہ مت اچھن خاکی پائی حضرت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سجد شوبنا کرن ذات پاکس بے کرن اتبائی حضرت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب باللہ یا اللہ از لدن دادن شفا از مرز دارن مرزن شفا از قرض دارن قرضس ادا از حاجت مندن ہند حاجت روا ہاں خدایا اتدارن والن یاری آمین کرن والن یاری خدا وند کریمہ یم تی تمام مسلمان پریشان از کرخ آزاد یا اللہ یہ تی مسلمان گم گم اسمز پریشانی منز ہن آئی ربا کرخ تیم تی آزاد ہاں کریم پروردگار از بے روزگارن روزگار از بیکارن رجکار از بے اولادن نیخ اولاد یمن سوزی تمن پوشناو خدایا اسن ساتی حسن یم اسلامی بین منزیت دارت تمن سوز رج خریدار یمن سوزی تمن پوشناو یمن یا اللہ ونی تمہ تمن ان جمع یمن سوزی تمن آو پنن خاندارن ہند بہار ربا یہ نکاح پرن تی کر قبول اگر پرنس کرنس اندر کان غلطی سو خدا گوتا دیجی محفی خدایا یمن دون بچن کر مائی محبت زندگی آتا یمن دون بچن کر ملن ساری زندگی آتا یا اللہ خوشحال زندگی کرک آتا رب کائنانا اطمینانو سکون کرک زندگی مزاتا یمیز دی پنی خاندار نہیں حق ادا کرنک توفیق تمیز تی جن پنن خاندار سمجھنک توفیق ربا یمو تی نکاح کر تمن پوشناو یمن وی کرنے کریم پروردگارا تمن کر پنن عنایت عطا تمن سوز رت نیک جوڑ میان ربا یم تی بیمار یمو ون ربا تمن بیمارن بخی شفا یمو سوال دعا خاطر ون ربا تمن بیمارن تی کر شفا خدا وند کریمہ یہ ساری مجلس کرن آباد یا اللہ اشتی کر آباد یل نختل نزبا ایمان پتو لاکن سہلا سان تیم وقت یاری بر زبان جاری یہ کلمہ معظم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ